nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze mwebwe mudasiba gukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'amakuru n'inkuru tubagezaho uko bwije uko bukeye. Ni iby'agaciro kuba mukomeza kubana natwe, nk'uko rero twe twabibabwiye ku munsi w'ejo, twabwiye ko kuri itariki ya 20 aribwo amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari bube yatangira. Kuri uyu munsi nyine tubabwira ko bamaze no kuba bafunga imipaka kugeza amatora arangiye. Bavuga yuko bagiye kuba bafunze imipaka kubwo umutekano w'amatora, ariko banavuga ko bari kwirinda ababa bahungabanya umutekano bakavangira amatora muri rusange. Ariko bavuga yuko batari bukureho interinete bitewe yuko atari intambara barimo cyangwa se indi myigaragambyo runaka. Ariko nyuma y'ibyo inkuru itugeraho aka kanya igiye yandikwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, harimo n'ikinyamakuru kimenyerewe mu kwandika inkuru ziba zivugwa hariya muri cya gihugu cya Kongo kizwi nka Rwanda Tribune, cyanditse kivuga yuko ubu ngubu witwa Perezida Tshisekedi yamaze guhabwa itariki ntarengwa yo kuba yavuye ku butegetsi. Iyi nkuru banditse bavuga ati ihuriro Alliance Fleuve Congo rizwi nka FC ryahaye Perezida Felix Antoine Tshisekedi umunsi w'ejo tariki ya 21 Ukuboza nk'umunsi wa nyuma wo kuba yamaze kuva ku butegetsi. Ibi bigaragara mu itangazo ryasohowe na Colonel Nanga wahoze akuriye komisiyo y'amatora muri Kongo Seni, ari nawe uyoboye FC. Iri tangazo ryibukije uwitwa Felix Tshisekedi ko ubutegetsi bwe bwamaze kugera ku iherezo. Iri huriro rya politike ryahuriyemo imitwe itandukanye y'igisirikare irimo n'umutwe umaze igihe mu ntambara n'igisirikare cya FARDC ariwo M23, ryamenyesheje Tshisekedi ko ejo kuwa 4 tariki ya 21 Ukuboza agomba kuba yavuye ku butegetsi nta mananiza. Itangazo riti FC irizeza ko mu by'ukuri iri mu nzira zo gutabara abaturage ba Kongo, ndetse ko guhera kuwa 21 Ukuboza 2023 Chirombo atazongera kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kabone niyo yanyura mu ikinamico yo gutangaza ibyavuye mu matora. Barakomeza bakavuga ati uwitwa Nanga ni ihuriro rye bavuga ko gahunda bafite ari ugushyira iherezo ku butegetsi bwa Tshisekedi bwaranzwe n'ibinyoma, icyene wabo gikabije, amacakubiri, gusahura umutungo w'igihugu ndetse no kudahana. FC yahaye Tshisekedi igihe ntarengwa cyo kuba yamaze kuva ku butegetsi, mu gihe kuri uyu munsi abanyekongo barenga miliyoni 40 baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Tshisekedi nawe akaba ahatanira gusubira ku butegetsi muri manda ya kabiri. Tshisekedi arimo ariyamamaza ashaka manda ya kabiri hanganye n'uwo bita Katumbi, ariko mu by'ukuri Tshisekedi yahawe mbega itariki ntarengwa, ndetse bimeze nk'aho hari n'agasopo bari guha uwitwa Tshisekedi kubera ubushobozi buke. Yitwa FC ihagarariwe n'umugabo bita Nanga bamaze kubwira uwitwa Tshisekedi ko itariki ya 21 ari itariki ntarengwa yo kuba yamaze kurekura ubutegetsi. Iyi ni inkuru ije itunguranye kuko ni ibintu bitigeze bitangazwa, ndetse abantu banavugaga yuko uwitwa Tshisekedi nubwo Katumbi ari kumudomina mu matora, ariko mu by'ukuri Tshisekedi byaranashobokaga yuko
bashobora gukoresha ubundi buryo ndetse n'imbaraga ahabwa n'itegeko akaba yakisubiza ku butegetsi. Ariko mu by'ukuri bije bitunguranye, biza ari nk'inkuba ikubise Tshisekedi mu mutwe. Baramubwira bati ku itariki ya 20 ni ku munsi w'ejo ariwo ku wa 4 ntitugushaka ku butegetsi nk'umukuru uhagarariye abakongomani. Ibi biracura iki? Biraherera he? Ese koko Tshisekedi arava ku butegetsi? Harazamo sibyo? Haraba akaduruvayo? Biragenda bite? Ni ibintu nyine wumva byajemo akantu k'akavuyo mu buryo nyine utamenya, kuko nk'ubu mu matora agitangira hatangije hatora abaturage bagera kuri miliyoni 40, ariko ahitwa muri Bunia hahise habera imyigaragambyo ku biro by'itora, birasahurwa, abaturage babisahuye batera ibintu hejuru, ibindi barabimena, ibindi barabyiba, batwara ibintu byinshi. Hari muri teritwari ya Bunia haberaga amatora. Ni muri iki gitondo ubwo abandi bari ku mirongo y'itora baramukiye mu myigaragambyo aho kuri site y'itora ya SP ibikoresho byasahuwe, ibindi birangizwa, hitabazwa polisi. Yabanje kurasa ku bigaragambya kugira ngo babashe kubatatanya no guhosha iyo myigaragambyo. Muri iki gice cy'umujyi wa Bunia hagiye hagaragara imyigaragambyo ikomeye yatewe ahanini n'abantu bakuwe mu byabo n'intambara, aho bavugaga ko babujijwe gutora. Iyi myigaragambyo yatumye nibura imashini 2 zifashishwa mu matora zangirika aha ku biro by'itora biri SP. Abigaragambye birukanye abakozi b'amatora, bamena amadirishya kandi bangiza ibikoresho byo gutora. Aho amakuru aturuka i Bunia avuga ko aho kuri site y'itora ya SP ibintu bimeze nabi, ndetse kubera urufaya rw'amasasu abigaragambya basutsweho na polisi, hakaba hari n'abahakomerekeye. Amakuru dukesha atugeraho avuga ko abakozi ba komisiyo ishinzwe amatora seni bakwiye ibishwaro, barahunga, ibikorwa by'amatora birahagarikwa mu gice kimwe cya komine ya Shari muri Bunia, ndetse ku isaha ya 3 ku isaha yaho urusaku rw'amasasu rwari rwose, ibintu byatumye n'abaturage bahunga bamwe na bamwe. Urumva ko mu by'ukuri Kongo nubwo yafunze imipaka ikavuga ngo ni uburyo bwo kurinda amatora ngo hatazazamo akavuyo, ariko ahubwo akavuyo nibwo kaje, akavuyo nibwo kabaye kenshi, ku buryo abaturage kwigaragambya bakamena imashini batoreraho. Urumva ko ibintu hariya mu gihugu cya Kongo bitari buze kugenda byoroha. Ubwo rero ejo nk'ibisanzwe turaba tubakurikiranira, tubabwira ukuntu bimeze, tubabwira se Tshisekedi yamaze kuva ku butegetsi, ese bimeze bite, arakomeza yiyamamaze, araguma ayobora igihugu cya Kongo. Ibyo byose guma hano kuri 7K TV, turakomeza tubakurikiranire. Murakoze cyane.